بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تماشاوان هجا ایرو بیست ایلونی روزه چهارشنبه ام دیسا به هفدورنه نرینا راست دست پیکر و هفته مجارین جدا مجروجه و نخاند دامی سری خبر بدم براستی مجارین مهم هنه دروجه ویده مجبو برنامه ایرو آماده کاری خوکر لی تمام دنیای ده دنگی ایریشا یانجی پفچونا آذربایجان و ارمنستان هات هر وها ل امریکای تکیلین سرکومار اردوان در کتم پیش لی ما هنک مجارن دن خانز جروجه و میسر خبر بدن لترکیه ایدی وک با آوای کی مستقریر با استقرار ایریشین نجات پرست ایریشین لهمبر کسایتن کو آوای کی لترکیه دجینیاجی آوای کی خاص پارتنر ترکیه ایریش وانتنه کرن چند پارتی یاجی چند شخصیت سیاسی سرزمان نجات پرست کو داجون جوه هنک کسشی شخوره درسکی دردخن و ایریشان راست کن داویل ترابزونه ایریشی همولاتی که عرب هاته کرن نج ترکیه و نه همولاتی ترکیه لبلی میوانداری هاتیه ترکیه و توریستک لترکیه ایریشی هاته کرن ایریش بکرده دچن امی حتی که در لوان ایریشا و ها تماشا بکن لورا زمانه کی قبیح دی آجوتن اوج بو ترکیه تعلقه که حتی پشتی و ایریشه هنک چاپمنی و هنک مدیاین ناف هرم عربا کو وشان خواه داجون ایقازاندان همولیاتین خواه ترکیه جیه که نه اولیه نشن ترکیه و ها ایقازدان همولیاتی خواه اوج بو ترکیه مثلا یک گرینگه یعنی جالیه کو جبه ترسین مثلا بتشي دنا بين هرم كردستان وعراق ده عراق مركزي كحكومة بيجن جيرا حكومة نافندي هناك جنجشي هي دور دجي ام سرفيج خوازن خبر بدن تماشاون هيجا روجا لعدي لترك لدياربكر الآمدي بحزارة زاروكين ما هینی لمیجه بون و لویدر برنامه که هات راست کرن لقضا حضرت سلیمان بر جامعه حضرت سلیمان لمیج به حیات بالمیجه خوشه جیان بالمیجه خوشه به وی ناوی برنامه که هات راست کرن افجید مدیای ده قسمه کش خوره جیدید هن جعالی هنه کسان قاشو هات رخنه کرن لی بپرایی جی بشتگری هات جبوان وی برنامه امیل سرویجی خبر بدن لأوروبا جي شوا كل تركيا دجمنانتي لهمبر هناك عرقات كرن إيريشين نجات برست لأوروبا جي إيريشين لهمبر مسلمانا تينا راست كرن لهمبر شعار الإسلامي تينا راست كرن سرويجي مي خبر بدن جركو وقتی ما بمینه ام دخوازن لسر ما که قانونی جی خبر بدن قانون اساسی لورا جاره کدن پارلمنتو کوه به و دروجه و پارلمنتو ده اف مسئله هبه لورا سرکومار اردوغان و مسئله جاره کدن سری خبر ده اره اون جاره کدم خیر هاتن ام خیر هاتن میوانی خود جی بدن جرحای میوانین ما هاتنه سرچاور هاتن که سیف الدین گندوز و عثمان گلباخ روزنامه‌بان سرچاور هاتن سرچاور مشی خود الوراسي من هوا دريجي دست بيكر كيك سيف الدين ام مجارع او دست بيكن براستي دما بيواجهه هالبجارتني ده اف زيادتر دركتن خويابو ايريشين نجات پرست سر هناك بارتيا ده ايريش دهاتن كرن يعني هناك سياست مدار زمانه کی توج لهمبرن کسین وک خلق سوریه جی افغانیه جی جوالاتن دن خسپارتنه ترکیه همبروان کی زمانه کی توج داجوتن پشتراجی این ایریش تنکرن حتی ایریش هاتنه آسته وها مسئله که عدلی به یکی ترک لیکی عرب خسته به دنیرید مدیا وان کو تی اداره کنج آلیوان و دوی یکی عرب لیکی ترک خستیه وها دروجی سرتینه چکرن
هون شو خوينن في بيفاجوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سلاوي خو تمام البراي خو تماشاوان دكن. براسي أب إيريشا نجات برستي أتخادم دو بشادة بزمان بينم. بشا أول از هرم 8 سال بري مناقك بينم كو مراتب فهم كم درن كدري 8 سال بري نتوين يكبوي يعني Birleşmiş Milletler endamı van hatın Urfa'yı. Hatın Urfa'yı امجي لوان جيفيان وكونفرنسك بالهفتار خصت الجمرة قوتن لأورفاي تشخاصي وانا ايكش سوريا هاتنا بنابر هنا ما قو لقولك مجموعتي 500,000 بهرية حتى نقد بين 600,000 بله ايقو بكالان اف 500,000 انسان جي سوريا هاتي في درا حتى انها لأورفاي جنگشي چيبيه تالان چيبيه كشتن چيبيه يعني تشتكوها چيبيه ما قو تشتكوها چي نبيه ve pevej me gotin derawat kin. Çawa 500,000 insan ji welatekî werin bajarekî û avan tiştek em dibêjin çê nebe. Me got nexasim ve me nas nekiriye. Ev derê welatê pêxembera ye em newiyê Hezretî İbrahîmin û Hezretî İbrahîm însanekî pir xêrxwaz bû, însanekî pir cömert bû. Küfür vê dîte ملتي مي اي سوري يعني ابراهيم اي سوري كواتني تركي اوي 12 سالوان قديا لتركيا نه او لبر باجره تركي بلابونه لور خاني گرتنه iş vekirne لجاد شغلن قيزدانه قيسندنه ملت وقت پر جوان راحسنه بو جبو خاطيك ملت جوان راحسنه بو وچتي حس كرن وان عربي كو دغوتن işte araba de دما اتحاد ترقی ده işte araba پشت المخست خاينتي مكرن İngilizce ra hevkari kirin ملت ديتا كو ويتشتي هات تيغوتن دراوه تشكو هاتن يعني ملت عرب كيف اقوش ملت تركي دينه يعني بچاوي براتي هفدن درن تو گنگشتيك چينابه اوانا ديتن كو اف پلانان خرابه گوتن كو اف پلان إيسا 200 سال ما آوا كري gerek neyi خرابه كرن çünkü vakti bir xara kirin ev sistema wan kuan damazran di ev behel veşandın. Jbebi xatı çedikin hatta ki juan heye Türk ve Arap, Kürdü Arap yani Kürdü Türk hevdü nasnekin. Jadu da sevan kutbe be. Ditin ki millete tevedera mesela Suriye küten Türkiye sala beri müderiyata evlehiye yani emniyet genel müdürlüğü dahuyanek nişanda ve millete Suriyati Türkiye. Çukasi beştari sucabne, çukasi fiili xarab kirne. Gotin ji tamamî ji sedî pênc ketin navê îşa, ji sedî pênca jî ji sedî du doya milletê me tadîl wan kiriye. Yani wan daran şolandin perê wan nedana wan. Mağdur ewin. Mağdur ewin. Qîvê wan ji wan sende bizorê wan xistine, tadîl wan kirine. Wan ji xanî dexistine. Ji sedî yek jî wan di nav xwe de li hev xistî. Yani nav xwe de jî. Nav xwe de xistî. Yani ji sedî yek wan tadêl milletê me kiriye. Ya jî sucek wiha vebiye. Sedî yek tişkînin jeye. Yani go vê ev rapor vê tiştî gote milletê ek ji Sûrî hatiye insanê bêdengin yani. Tu ekon teneye. Feilê wan xerab teneye. Ku bêjin vana hatin vê welatiyan talan kirin, ev warê me xera kirin, viya wek tişkî wiha derneketiye. Daima senaryoyu wiha dihatin çêkirin bi rastî. Di ser deva çend sal derbas tu 2011 2012 sal ser de derbas bû. Yani nêzî 4-5 milyon li gorî raxamên fermî yan jî nefermî bin. Xelkê Sûrî vê der dijîn. Yani senaryo dihatin çêkirin ku hejmara wan zêde ve hinek qada hinek mehela bi dest bixin hinekî bihêz bin hevdû nas bikin li vê der ji xwe re hinek teşkîlatan ava bikin wê gengeşî derkeve. Wiha daima tê xeberdan 12 sal ser de derbas bû. Hinek tiştên küçük çê dibin belê yani normal eshane biyo. Yani tübecik ev çiçe be pevki tıka heye dibe bu kadarı kadı kıznaz olur. Vana nehertnin ki ev milleti Arap hatta naha kul berçavi meraş kirne ve befemek nevhane. Nekul gorwan gotiye. Ve befeme. Ya doya ku ditin milleti Arap emj kuvveti bahran wakidin imarati
ابوری خو بری خودن ترکی ابوری ترکیه بلند به ابوری ترکیه بلند به و ترکیه او دخادن تکف تنگاسی و یجی تنگاسی خلاص به خواستن کی بکبره کی ضعف چی کاب خینن پیک ولایه خواستن کی ادوی نجات پرستی ده بری عربا حسکرنا وان سنگاوش ترکیه وگرینن çünkü naha İbrahim eko derin Suudi Arabistan eko derin velatı Arabada gerin to deve kivet ki deve Türkiye deve İbrahim'e ev kif haşya xwe didin nişandan ev serbilendayı xwe didin nişandan deve Türkiye taca sermeyi yani ki dere ömreyi ki dere hacet deve kivet ki kuvvete qala Türkiye tekerin emme bejin ek Somali hatne vederi ek emme bejin Endonezya hatne vederi yani tamamı ümmet yani ne halkı Suudi teneneji giş yani giş alema İslam'ı kutu hatta debe vakti ku em dibin em je Türkiye'ne ikram lmetkin debe varan kanım emnan ki bxunam çay ki bxun ve yani çitek em dibinin şeytan dibinin partiya şeytan ve dibine دخوازه کمین البر مسلمان چه بکه نخوادن دستی مسلمان بگه هفدو نخوازن که مسلمان آبوریه خواه بکن یک که هفدو بلند بکن مثلا ایرو ترکیه آبوری خود کتی تنگاسیه تو نری قطر 5 میلیارد دلار تقشان ترکیه نهیله تکف تنگاسیه بحرین و شاقیجی دستایی ایمالاجی دست دی وها گاف بگاف مسلمان قوتي ددن هفدو آلیکاری هفدکن و تشتا جوانا خطرکی پرمزنه çünkü او دبین پیشی ده و مسلمان وکی دنج ببین یک yani çavaku naha yekitiya Avrupa heye ol ser ve xalsame quradikin malum ev isal 6 sale Türkiye liberdere Avrupa'yı ködebe ez beştari yekitiya Avrupa bim çava xalma quradikin debe kala ve çehan raske kala ve çabak vere kala yani her cari gavaki davin berme ida ev dinerin ku ev yekitiya Müslümana de peşte yani ev hinek tiş çebebin abari ve dest bebeke ve bebekiti ve çekdari wan bebeyek ve siyasetan bebeyek ve pevajavanj bebeyek vakti ev tiştihan çebebe ve taliya emperyalizmi be bari çünkü iro elhamdülillah em ve tişti jgale xoy Kürdbejin iro Avrupa خورتیوان تنانه yani جستدی بکی بیستیوان خورتن ایدنه جستدی چل اختیار yani شیسالی برجوترنجه ایکو کار بکن هندکن خورت بهتر دولتی مسلمانه هیه زبروی قاسی پیشی yani gelecek teslim edeyi بله او وی دبینن اجخوات وی پیشی نکف سیمه وان خبطات کنه بله Kak Osman güle bak, onji rojnamegerin medyayı takip dikin nav medyayı dene. Yani ev mesele hatta keder ve vahad rojava Türkiye'de be lewra idarevanın Türkiye'ci destlatarji yani jve nerazine evqas bar hebel serpiştawan xalqe kuj aliye Suri ne xasmatiye evji embejin ل جیکی وک دروای ولاتی خو جیانا دروای ولاتی خو ناراضینه پلانه کی لپیش حکومت هيا گلو سیاست که خرد هيا کو سبیرو کسی کو جیکی اولج وان را به آوا کرن دیسا وان وگرینن ولاتی خو ون سرویش خواستم بیش ريما مستا شباب بخير به السلام اخوي هم رهبرتي ويرا مجي تماشا وانا عزيز ردشينم ناو مسألة كو ام قالت كنجات برستي ونها ام بيجن لهم بر تركيا كو نها اصلا جيكا مزنة دسكنا وحكومة دو غزة في اصلا جي دركبه لبالي او مسألة قالك كنكي او بي يعني ام بيجن مسألة كوربية وحكومة جي يعني بدا بخارا خو هيا في مسألة دا شو كي حكومة جي بوليتيقي خوي حتى لا دمشان هيجي يعني دم دفي آلی دا يعني ده هلا نجات پرستی دا بلکه هندک تا دینداری هیا و نجات پرستی ام نجی مثلا او دکن هنکی قبول دکن و سر ویجی چاوی خود دگرن جبو چه جبو نگم دو بجن يعني ام محافظه کار ام بيجن نجات پرستیا کی بتدا محافظه کارلق تدا هيا محافظه کار ملیتچی اري او مثلا ایرم دنيرن کو حکومت مثلا ایرو ده هزار شوندا کو اخ پارتی بو حکومت شوندا ام زانن کل ترکیه او نجات پرستی
هندك قالك زيادة بو وحكومات جيجبو تشي بلكي جبي تشتيرا يا تشافي خو قرت يا هنكي نرم لبرسكني جو خرا دوغاسكو مثلا دسيتش ماذا يعني جبو سياسات اخرى ذكر معزمه بلكي سياسات اخرى دوغاسكو مثلا جبي ري بقرن وامدنيرنكو مثلا يرو او سيتشما انيكو بري في داوي بو دوچاري مايسيدا مثلا دوي سيتشما ده مجرد دنيرنكو هر كسي دغوك ام دوغازن برا ام ري انسان نجات برست عجام كي بقرن يعني لسرفي تشتيه سياسات تكرن جبوبي واتشتا ايرو هات سكيني حكومات تشافي خولي بيرا قرت يعني بلكي جبو سياسات خو جبو تشتكي خو تشافي خو قرت يا بر لهمبر نسكني عم دنيانكو واتشتا مزمبو قربو ونهاج نل بلكي جبو حكوماتي يرو تمام تركيا وبلكي جبونا في هرمي باصلا كبر مزنه ولازم حكومات دي بلكي يرو يصيروا هو هرالده كان قبعات ابتني او انسان بنشاف بون او يكون مثلا واتشتا دكن انسان ام بيجن تشويق دكن در دخن كولانا وفي مساله او بارفا دكن صار انترنتي الهمبر بيد غازن او بكن يعني برا في تشتي جبو بفهمه مثلا که کوسمان بحث که چند مال پرین نجات پرست کو وشانات کن خبرات شد کن ایرو ایش بردست سبه اپراسیون هات راست کردن همبروان و چند کس شی هاتن بنچاف کردن یعنی ایکو خلقی ملتی وها دنا بینوان ده خبری وها شد که کو ملت بخابه و ایریشی کسین خلقی سوریه عرب که اوان کسی که وان بین پرووکاتور وان کسا نکاتنا بنشاف کردن بعد سوی کرد. يعني بجي بروجه ما مستقر كان فيرن زان فان مثلا تشتكي بخدر دكا ورتين نو نتشك دكتي هولي بروجه يرو تركيا دوغازا بلكي بدما اخبارتي هات سر شوندا دوغازا او بريخ الغربي بقهر هلا مثلا برانغي نجي خدا هلا شرقي مثلا دوغازا بخلا تكيليات شيكا وبأمريكا مثلا بإنجلترا بيجن بفرنسا دوغازا او خو تكيلي خو ببره وبسر بخوا ببا دوغازا او زنجيري نجي خدا درخه لبالي امنا دوغازن كو تركيا تم غريداي وانبا وامنا جتم هم ابوري سياسي تركيا تم تجي من كنترول اخو بن امر اخو اجبو بسر انسان واني يعني سر نجات برستي دي شي دكي نجات برستي نن هاتني جبو ما يرو اصلا مزنه ام دنيا كو اوسمالي مثلا يرو اوسمالي تشو كت في حالي عثماني مثلا ام بيجن قال لك قومي هون قال لك ملتها بوند عثماني ده جي تاب حياته خد الجين وبهبره براتي وقال لك جي ابوريا وانجي مثلا حتى شتي باش بو امام دما كو تشوا ارختي يعني بيجن جات فرستي كدنا عثماني بس عثماني بلابو ان بريوي مثلا اوروبا جات فرستي زيدا بو حرب الدنيا ادو يمين دركت قال لك انسان قتل كره يرو او تهلكه يرو البيش ميا يرو تركيا جي يعني يرو امجن اخبارتي حكومات اخبارتي جي لازم نجبو سيتشما نجبو سياسات اخو نجبو امجن يرو باقي سيتشمي بيش منك سيتشم هنا جبو دغازن كي نرمي هر سرويشي از وها برسكي ببرسم يعني وقتی کی اف دویلن هزن غربی دسر پکی که دا یا جید سر اف حادثه گزی کد بیجن وها پروژه فتوی دا ترکیه دخواست تخطنگاسی آورا لید کر گفالید خوار ایران دبین مسئله نجات پرستیه بسر فيديو كان ما مستا مثلا نيجا ضربه بكن بقى عسكري ضربه ذكر مثلا 15 متر ماهي ذكر مثلا ويش ساعتي شوندا امنا دوغازن كون نبع عسكري دربي شو امكانه ما تشي نبو داس مونتن ار ملت بهبد بخن تشاواني يرو يك درك بيجم نجات برستيا ترك بك يجو ابي دجي يا كرديه بك او يا عربيه بك والكورونا ولا هفدخن انسان ورا همبر هفدي كتشاول مثلا لاوروبا انسان هفد قتل كرن بسبب نجات برستيه وهفد قتل كرن او شكلي دوغازن في درجه اللي هفدخن ولازمك ويرو حكومات تدبيرك قالك زيدا بقرا نجبو سيتش مخرى معزمه كنك او بك لازمك چونكي او مملكتان او هريما البارتي كيجي ماستر ولا في بارتي كيجي ماستر لسيتشما كيجي ماستر بلكي سيتشما كتكاني يعني اهل بجراتر تكاني بس قزانش بكي هما لبالك فما مساله يرو لهبدك فوا انساننا چونكي يرو قالك انسان سوري لنا مهنا قالك مساله باقي دم تاجيانا يعني فما مساله هرمي جيه يعني يرو حياني سوريا اشتي تشي نبا حياني مساله يرو امبيجن العراقي امبيجن او در دوري ما حيدن اشتي تشي نبا حتى مساله نينا شونيسه يعني او مساله قالك دوام كان انسان ورن هرنجي
جبوفي يعني لازم يكون حكومة تدبيره كي قالك مازن بقرا اگر تدبير مازن نقرا خلي محافظة بك يعني جبو تركي قال تركي قدري وتركي مازن شيء بهم ام د پاجادنی در جلیب نهرن یعنی اری ام وان کسی نجات پرست رخنه دکن او هنک سیاست مدارن ایرو ام دوین و اپراسیون هاتن راست کرن لیبر سر ماک قانونا و دولت جی شخو پرسکریک هیتی دا یعنی د قانون اساسی ده جی هنک بیجه و گوتنین تو یعنی نجات پرستی کو مثلا anayasa yani hemolati tarifa hemolatiye jî pirsgirêk heye tê de yani ava bûra cumhuriyetê ve nijat perestî yani temelê vê sistemê de heye yani ew sistem an ku Türkiye pê em bêjin NATO Türkiye li ser diskin em bêjin qanûn jî dibe ve tiştî dine jî dibe yani fikr û felsefa a cumhuriyetê ava bûna cumhuriyetê zaten li ser nijat perestî ye yani Arab jî inkar bûne Çerkez jî inkar bûne Kurd jî inkar bûne mesela dema ku Osmanlî veya em bêjin ji bo herba li hember Xerbê ku herb dikirin mesela em bîro giya li hember li kireka hevdî حرب دكرن او سواش مثلا حرب قزنش كرن اما لبالك او جمهوريت افابو ولسر نجات برستي افابو او قوم دنا جير رد كرن انكار كرن ذاتها او بسكريك مي انها بك تمل ده او نجات برستي هيا يعني ام دبيجن او تشتاد او دار جعري كوك قرتي مازن دبيه روب روج مازن دبيه gerek am داري اف ندن gerek am في دار نجات برستي كسبة دسبة هين ام بيجن فكي خو دركبن هي زيد تروي خو زيد ابو وي هين كوكا مازن ببا ام وكي لمهمبروي ام برتكب ناستنجيا لازم ام في دار نجات برستيا اجعري gerek ام كوكيدا هلكن كبرى او انسانا جيب اشتي بخشتي وقت دمي بري وقت سلجوق ليان وقت عثمان ليان وقت ايوب ليان كتشوا وا انسانانا بسر او اسلامي ده شمسيه اسلامي ده جيب براتي بخشتي حتى تاني مسلمان اللي في هرمي انسان ارمنيجي انسان امبيجن جوهيجي خريستيان جي يعني كيد ببراوبه تشد اوليد ببراوليبه او انسان جيب براتي بنا هفضل جيرانتي كرنا هفالتي كرنا بهبره تجارت كرنا تو اصلا جي شي نبيه اما دما فن خوشا جعري باطاعه تراكي لغربي قرتن هانين او نجات برستيا خسر النظمه او بيت دمي حيانا هي ما مستيا خما ناطيه باهفدي وفي ساعتي شو نجي كم في عبرتك النجرن تدبيرك النجرن هم بصير تلفزيونا ام بفيلم او ما ركلاما نجات برستيه بكن برنامج وي حركات بكن ما مستا ام في ضارب ما على سف حركه درامي افضل يعني يعني قومي ترك كرد عرب اي روجلات يعني هناك ام سري بفكرنا مش ياخذ بدن سري خو او مليات بروري او نجات برستي كوج فرنسا نشأتها وبلابو ودولة اوروبا السروي دولتين امبراطوريه جهدو برشكر نخصم عثمانيه ايرو دولة اوروبا ديسا او سينور ناف خوراكرن ديسا دناف خدا اشتيكي يكيتيكي اباكرن يعني مثلا في اناف نابينن تبدي كد دجارة شر مازن بهفدوره كرنه ألمان وفرنسا وإنجليزا إيرو ت ألمانا كو إيريشي فرنسا تكن يا إيريشي إنجليزا تكن يا قومي دندنا هفدودا وها برسكريكو أو إيريشو مناخشة سر نتوپرورية أو درناين يعني ام هيجي بدوه مليات شلخي وي رخبرستي دكفن وهيجي ام وي اوي داجون اف مسألة اوقع وقت ما برابر زيادة سروي مسألة نشة لبغداد العراقي دنا بين حكومتنا نافندي مركزي حكومت و هرما كردستان العراقي ده برسكريكك هيوان روجا براستي هناك وهال آلية چند باجارا جي مسألة هناك دركتن حتى تركيا جي مداخل بو كركوك از نيانش من نوسا هناك برسكريك شي دركتن كيك سيفدين مسألة عراقي تشبو نابينا هرما كردستاني وحكومة نافندي دا وقتك بدياكو صدام هي هبو هيكو هره حرامه کردستان او داره آوا کربو یعنی ولاتی خو ازک اتونوم چه کربو پیشتی که صدام پیو
حتى كو حكومة نام عربات تجيبو حتى كو برخوتيتن كردا petrola kujurda xatin şo flotun pe welatê xwe avakir. Bi berî qasê welatê Kurdistanê di nav Iraqê de wek em ê bijin Parîsê li ber çavê wan wek İstanbulê xwe qîmetê dinê. Piştî hikûmet ava bû vana gotin hetana tiştê te xwar xwar ma ji niha pêv em ê nav hetû parî bikin. Hikûmeta Kurdistanê vê gotiye got niha ku petrol welatê me derdikeve. و ام پترول دادن دولت جد فروشه. دولت پایک مگرک هب. اول جسدی حفظه الهف کرد. الهفات نوان اول. قلنا جسدی حفظه هني بدن ما پای. هرما کردستانه یا ناوندی. ناوندی. يعني ناوندی را. او پترولا کو ج کردستان داد که دان حکومت ناوندی جوی دفروشه جسدی حفظه اول الهفات نوان باشه حکومت ناوندی یعنی از بخوا بکی 20-25 جرات چوم عراقی کردستانی بخصوص من وید پرسی مدگو پریودن و دگونا نادن me کیم ددن me yani her cari ku bahava ki qut tükün نخاسم دودنری ku وقتی العراقی دگری کردستان جیکی evleye جیکی پاقیجه جیکی imariye yani جیو خوش şekirne çünkü Irak dana xweda pir gengeşik şanda pişti Saddam Hüseyin. İla kuvana çun hatın ve tali cesedi dozda pile şesu haft yani vak cesedi sezde. Gotun ev petrola ku Kurdistan'ı dertkeve ve bedin hükümeta merkezi anavendi o vaji jive sedi kademi sezde ev bedin Kurdistan'ı. Ev yek ya doya gotun lehvatına a sezde madda sezde گوتن اوی کردستان عراقی هر روز 400,000 واریل پترول اوی بده مرکز ناوندی هر روز 400,000 حکومت ناوندی yani her روز yani madde A8'de اوی her روز 400,000 واریل اوی بدن اوکی اوی بدن مرکز ناوندی ایرو واریل کی پترول نوتو 4 نوتو 5 دلاره وقتی که دنری پره کی پر مزنه yani که به حقی عراق حکومت ناوندی که مافی کردستان بده و کردستان آوا بده یا جبا خاطر که کردستان آوانه به جبا خاطر که کردستان هتم قصبه معنی لیدگر دوی یا دوی چیه آها کریه نا تا وها کریه نام فروتی هی پر ناتیه هرتم و یا من جسدی حفظه داخستن جسدی سیزده کمتر işte Stevan Bey eve bakın istediği siyah. Yani çavan liviye. Nafazın ki Kürdistan avabı be. Jiboçi iro çava nicat peresti ile nabirat Türkiye Kürda çeyi ki vakmana hagot makakana ya Türkiye lisan nicat peresti avabi le Irak'ı وهاي yani ناف عربا وكردا nicat peresti heyi. Hatta Türkmenci yani. Evet. Eviyek ya doya Kürdistan dinav xwede jî bûn du perçe. Malum Kürdistan Demokrat Partiya Kürdistan Demokratî û Partiya Kürdistanê ya Yurtsever. Yani Barzani û Talabani bêjin. Ew jî dinav xwede bûn 2005. Barzani jî yenekê dibe li Süleymaniyê û çünkü li Süleymaniyê sînorê ew heye İranê heye. Lê alê Heleb çawana jî. Süleymanî jî zêdetir destê Talabani da. Talabani. Li wê dera hinek tişin ji war têne. Hûnê viya ew perêkutên hûnê têxin hikûmeta Kurdistanê. Da ku em li vê dera aboriya xwe pê serfiyaz bikin. Di wê de jî Kurd kurmancî û li hev nakin. Yani di Kurdistanê de jî di nav hev de gengeşiyek heye. Yani ew jî dibên yani wek ev ya ême yani em îşê xwe pê didin şolandin, memoriya xwe pê didin şolandin. Deriyekê li me vê dera em divê derî de şolar hinek aborî em berjewendiyê xwe bi dest dixin. Di wê de jî perekî pirtî. Ji ber kî di wê de jî perekî pirtî kurmanc hem di nav xwe de hev nakin ya di doya ew merkeza yani hikûmeta navendî a Iraqê ew jî li hev nakin. Yani ev piskêreka çareser bibe jî hikûm çareser bû ولكن هناك تنابيرا وان حب آنيجي أم نفخشيا نجات برستي وكك عثمان آني زمان أف داراك وجارت كوكاويته هي
حتى كو اف دارا هبه اوي دناف عرب وكرمانجا اوي دري ودناف كردان دراف خدجي اوي اف مناقشه هبه اوي اف اكو لهفتنا وي هبه نها اوي كو اس فهمتكم قلم شيء كمزن هي اف جي چاوکانی اوی که داره قانون اساسی ما قانون عراقی لورا بنگه که خورد کو حق هرم کردستان جهود قطعاند به یا حق حکومت ناوندی و یا هی یعنی اوکر اساسیه کی باش ندانه رونشتانده دائما به حدود کبن مینخ که واجی بینم جیگلی خوره نها ام ببینیم که ترکیه چیمنتو آروان دو چه بخواهد یعنی چه تی برچاوی ده گشت ترکیه در باسی کردستانی ده به جو کردستان العراقی بلاد به یعنی تمام عراقی کردستانی بلاد به yani koridor ki او درجه koridor ki menfaat ki permezin dörde hiye eviyek ya doya emme bejin zengini Bağday zengini Basray zengini Felluce yani Ekvedra ulu mezin de bigirin vakti ki be emme herin şora bigerin beri xudun Kürdistan'ı çünkü Kürdistan'ı ceki evleye ceki imar biye ceki ava biye derin ve dera جه خوشنه جه طیبتنه اویک یاد دویا ایرو تندرستی ده نخوشخانه امزن لکردستان هنه لدهوک هی سلیمانی هی لهولری هی لگور هرمیتن قسما دها ساحلی هیتی دا yani zeyteti de hene yani havalime ekudların lور dubinin tene misalan emebejin خستخانه emebejin عرب دوی مشتشفه کرمانج بین نخوشخانه کردستانه طیبت الأرقيتني يك نخوشيك أما بيجن قانسير ب يدا درن ويدري çünkü Bağdayı okastınayı Basra'yı okastınayı aviyaci vanda tırsandın çünkü de 10 saçında 1 saçında ave Kürdistan'a kederi emihel kederi yani o peş dibine Kürdistan her kadar peşayi verdi be her kadar vakit jibok serbukha be قوتای زیاد به اوجی جوی پرترسن یعنی کردستان سر بخواه پرترسن باش و مجاری ام وی در بخدیم گوتنی و هی سرم مستکرم که میشه چند گوتنی سر و از لورا مسئله کی هنگ جای دورن یعنی پر ارم مست او مسئله بیج ما مست او مسئله yani اینو کرد نو هفته جی کرد yani یکیتی آمان تنه yani طالبانی برزانی برده اوش کتیه ورا aynen yani هم بیجن او دولت هرمی اوی هرمی هم بیجن دولت نتوجی ناغازن کل ورا آشتیک تشک چیه به و هم جی دولت هم بیجن امپریالیست کل سروی هرمی حسابی وان هنه دو غازن تم لورا آلوزی چیه بن تم سقنت چیه بجبونه و او تشتاد ماشین ایجا دولت yani عراقی جی ام بیجن دوغازن مثلا ایرو کرد مثلا کردستان هرم کردستان دوغازن که آبوری سر نگاه بسکنه دوغازن که آبوریا و لی بستینن و زیاده نغازن که زیاده ام بیجن پیش و بچه یعنی برای تم کنترل مدا و بن حکم مدا و ایجا ایران حکومت عراقی آنها نزی ایرانیه ها جبو بیجا ایران و طالبانی جی ما بین وان باشه مثلا ایرو کره طالبانی جی گلک داره بافرج داره ایرانیتی و جبو یعنی هم بیجن پارتیا طالبانی و تدی مثلا ماده دو چهار دا بیجه کو اگر مثلا ایرو ورا بسکنه هر ولایت کنه درک من به حکومت هرم مرتکب تکیلی و قرار خلوی بستینه یا حکومت مرکزی کنه مثلا ایرو بیجه از وی پرید درک مسلمانی آده ویدا گلک آستنگی چی بو گلک مثلا پارتی کردستانه بلند یعنی بیجن یکیتی نشتمانی کردستان بو عالیه کی بو او پارتی دنه کی بون عالیه مثلا ویداج پر زیادتر او چی بون از وی مسئله دا یعنی او اجا او مسئله قد تجي هيا ایرو ام بیجن قالیسونا صادر هيا تلی صادر ناس کنی سیاست دور کتیه
انا او اشتا ام بيجن محمد شيعة ناخذ زيادة ترجي هرا سر حرم كردستاني تشوك السبب دس اگر صادر حركتك بك او كرمان جي هيلا مثلا ايرو برزاني بن ويخو بدنا كلاك صدر سا وشاغي ود سيتشم هذا يعني حزب جراتني دا ودنگا دقش بكن جبونا بي يعني او جي دغاز سندغا بس كن هما وقال لك استنجي هنا هم جي نا غود كابوتشري تاجي غود الوي دريح لحد دري اما او استنجي زيادة ترهنا يعني او هرما يعني بالكي سانجي قال لك زيدنا ان شاء الله دبيجن او سانجي نهات تيدانا او اولوزي نهات تيدانا بلكي باخذت تشكي باشي تشيكه لي بل نانكي دورتي اخواني مس ام برنامه جيان بالميجي خوشه ام دستي بكن ام زيادة ترنك خبر بدنا يعني ببراي ام شخوا هين بوی وان برنامه یا بون ایرو الهرمامه زاروکین خو تبی مالباتی کو هنک حیوان جدین هبه کو نکتبن او جهره پککی نکتب بدناوان ملت دین داره دخوازه يعني او بخوال میج نکجید خوازه زاروکی قرآن خوینه لمیش بکی لورا حقیقت زانه بوی زانین ام زاروکی خو مزند کن و زاروکی مدخوان زاروکی جیرانی مجی وک زاروکی مبن زاروکی خریبا جی وک زاروکی مل لورا مقصد لوی در نسل که پاکش نسل که کو فایده هبج ملت مرا چند سال بری او زاروکی د کولان آمده ده کولان الحی ده باتمان ده دستیوان ده مولوتوف هبون کچاد کولاندن يعني دبو هست طالبان تنبو لبر تراد بون لبر پیره کاراد بون ظلم راد بون ام بحثا خوشیه و مسئله بکن و برنامه جیان بالمیجه خوشه چما من ویا قسمه کی بحث کرد لورا انک خرابه و هرمه دیسا سر وان برنامه دفتری جیاد کن لی ام خوشی و بیجن یعنی سالات شوی هزار زاروک ل میدان حضرت سلیمان جامع حضرت سلیمان جویابون ایرو 5-6 زاروک لهفدو جویان ویدر مالبات ویدر جویان حتی جیتر نکرد در کتن سر بدن سر سوریه و وان درت هفت تجکر بون الحمدلله اف شیاری دنام ملت مده وها پیش فتشون چود بیش چد بیش ما مستا خدای خیر وان قبول که الوان راضی به ابي کوبا پلتفرما کوبا ام بیجن دبیجیان بحیا برنامج خوشه خدای لورانزی به یعنی به هزار زاروک ما نمشکن پیاددن و برنامج ناس کردن ددن جوان تشکی خوش دبیجن خدای لورانزی به یعنی اب قال لك ام بكيف خوش بون يعني او مثلا او هريما ما ام زانن کو بلكي نسكا 45 سال تم بالسلاح وبالخستني وبتشتي خرابي تبنا درد كفه هولي والحمد لله او ديما يكون درد كفن ام دويننجي انا جي بوما كيف خوشيه اللي بالي تدي او حديثك الرسول عليه الصلاه والسلام هات بيرامدكم ابيكو دفتريجي كرن مدين شنا تدي الرسول عليه السلام بيجاك وانسان كان ما يجي بك تكبير الدين دو الشيطان غوي خد غير درفه يعني اجي انسان جي وصلنا يعني او ناجي او مثلا وديماني واني دبينن قال لك بشي مدبن رابن لمش كان شيطان كارو جيش يعني يمكن جوي درتي بالي عينا ابو شكلي مثلا او ناجي وك ام بيجن شيطان كو تشاوان نماجر حسس دبا تشاوان كو زاروك ما كنا نماجي بكن كو هرنا جامعه كو قران هيم ببن تشاوان كل بير حسس دبا او انسان جي مع الاسف لفيتشتي ام بيجن حسس دبن حال بك ام دنيرن طريقه كردادا كرد دفي هرميدا بلكي ام بري انا وقومي كل في هرميد دجين دوان ان بري وان بيا مسلمان الحمد لله خلقي قال لي كرده يعني دما حزدوا عمر دا حزروا 400 سال بالنسبه 400 سالي كرد بنا مسلمانه ولسر دين خوج قديم مانه وحتى في روجيجي دينداريه خو اسلاميه اسلاميته خو نمجه خو لسر سكنينه وجا هناك انسان دركتنا مثلا بناوي ايديولوجيك غربي بناوي ايديولوجيك خرابي ماركسيزم بناوي كومونيزم ولفي هرمي دركتنا بلكي امبيجن خورا جيجي قرتنا على بالي دمكم ماسكي وان كيفن اشتاو تشتانا ماسكي وان دخينن يعني او برنامج كنت تشيكرني او نميجي كوات تشيكرني ووقت تشتيوي وسا
او انسانانا ماسكي وان دخلين او روی وان كوتشوان روی وان درد كذا اورتي وباقي ملات ما الناس بك يجا او جبوت شو دبدريجي وان هذه تردبن چونكي مثلا اونا بروجي وان مثلا ايرو هلدوشن نتني بروجي وان بلكي بروجي وان جتنا اونا تاني ماشا چوا لوي هرمي سيرفي هرمي مساله كي بروجي بر قديم انا ما مسته يعني نكون ايرو مثلا هيا ام بيجن السيرفي هرمي ام بيجن هرمه كردا دبيجن ام في هرمي بكنا اندلس وك اندلسي بكنا يعني برا ام بيجن كوكا اسلامي كوكا اسلاميات تايب الرابع بروجي كواني هيا وجبوه بروجي تل بينجي سال دخابتن الحمد لله يرو برخدانا مسلمانا خباطة مسلمانا مجادلة مسلمانا وإنسان بخيرات كيش وفدكار الحمد لله أو بروجي وانا أو بروجي امبرياليستا يعني إيسيونيستا يعني نتنا بروجي أرجتكيا يا بكيا الحمد لله أو بروجي وانا بطال بنا بروجي وان صار النودي ده جي شالكو أميجن إيريش تكرر الجامعة سوساي تشاوك مسلمان الجامعة درخست قاتل كرن شهيد كرن أو ذهنيته عين إيروجي أو أخذ دوام بردوام دكية ما بإذن خدي كتشاوا النوديدا أو بروجي وان أقامت بو كتشاوا كد شش وحيشتي جوت مهدا أو هرمو تفجب بردانة أجر بردانة مال ملت دكان ملت كولانا جي بردانة ملت جي كشت أو كرن بوی شکلی کرن کجار دویش او پروژه خوب بینیشونه اما خدا تعالی مسلمان ایزن ندا جارده ام بیجن پروژه وان اقامت بو پروژه وان بوشی چو بطال بو او زاروکاجی کو دبینن عینی او پروژه وان تینا بیرا وان مار او جبوه خو او دکر ما مستن ام برن ظالم کو به اذن خدا تعالی يعني او انسانانا حتى انها زاروك ما ام كل فين ميجي دبيجن وانا ام بيجن سوي قرب يذكر وانا ام بيجن ترور وانا علمان ندن او اموان انسانانا دنيرن او يكو انسان يكو دوان درنجي بحزاره جنجي ما برنتشيا هين زاري بتشوك سلاح دنا دسوان و زاري ما دنا كشتن ام رنزانا دما كو داعش كتا سوريا و دمي رنزانم كو بالاسريا اورفايرا بحزاره جنجي مي بتشوك وجوان ما كتشوك ولاوك اوتوبوزا تجد كرن د سنير سوريا ده درباسه هلا كوباني الى ذكرن جبو خاطر بروجي عمريقي كل سوريا بمشينن او نجي كنا بني عدي بني اخي او كوفا ديمانات دبينن او برنامج دبينن دبين والله هي سبا دسبا كزي ام سلاحي بدستن بشين تشيا جبو امبرياليستا بروجي امبرياليستا بيجن ام جوار حربيه بكن جبو لجي بكن بكاس نامينا جبونا بي او انسانانا بشكل زوروان تشمامستا كيف سيفدين هون شواد خوينن يعني الحمد لله اف شياريا دنا بين ملتي كرده يعني براستي يعني چند دفترجي كود گوتن يعني چما لآمده في برنامه راست کن چما لإستانبول ناکن چما لأدنى ناکن لإستانبول جي كرن لأدنى جي كرن لند خواستن ببینن يعني للرحا جي يعني لقضايا جي لبري قضايا جي برنامه هاتن راست كرن لبالي جبر كنيات خراب وان برنامه نخواستن ببینن يعني پیشروجه ده اف نسلا کو ها پاکجو و آوایی کی سپی آوایی کی پاکش مزند به جبوم هیویه که یعنی ایرو ام ج بلابونا مالباتا ج خرابونا نسلی او قازنات کن نسل که وهاج کو هیوی بده ملت ما امی بچار چاوا لی بگرن هون چه دبیش نهاك اف برنامه جیان بالمجی خوشه گلو 25 سال بری 30 سال بری که هاتونا چیکرن ویل آمده چند هزار خود سبی و بهاتنا ویداره اول وی پرسن اره یعنی وقتی که امدنیرن و چه براستی که دسالی نوتی ده افتشتان چی بودن اوی بده هزار خود تطابق بهاتنا ویداره و چه خباتک بیتر مثلا بود پکه طبی دولت تسه پکه افتشتان کر جبو خاطر که اف خباتا هان کل سر زاروکا جبو خاطر که احیاب که اگه بکه قطب که پیشه قطب که چکر امی مثال اکتنی بینن لنسیبینه
dese bav Kurdan kuştun. Küçük Ali küçük, 16 salî bû. Ji bo xatek çû camiyê li mêşkir tu civîtine bû. Çû camiyê dersa Qur'an disen, dersa Qur'an dida. Ji be vê sûcî wî PKK ji bavî got ku ev ya rûreşiya me ye. Hewceyek ku hûn vê zarokê han vê xortî han li vir rakin. Bav û o birî wî yan kurî wî ê mezin li hev civiyan o Elî wextê ku ji camiyê hat malê di hundirê malê de bav kurê xwe da kuştin. Ev ya rûyê PKK bi me de nîşandan ku çiqasî dijminê camiyê ne. Ku çiqasî wan xortê ku wan sebiyê ku derin camiyê çiqas har dibin. Yani ev ya ew kawan bi me de nîşandan. Heşa cemaatê dibe wek boğê ku rengê sor bibîne, wilo ew dibin. Ev ya tîniyeta wan e. Em wan nas dikin. Elhamdülillah em wan nas dikin. Vê tiştek we got e yani ev bernama ku çima li Diyarbekir Batmanê tên çêdibe, elhamdülillah her derê çêdibe. Yani ne ku li vê de tên çêdibe, li İstanbulê çêdibe, li Bursayê çêbû. Tamamê van dara ku heye çêdibe. Em dibên jiyan bilmê jê xweş e, ew dibin jin jiyan azadî. Li belê vê gotinê herê ew dibêjin van qîzê ku dixapînin dibin serê çiya em dibînin ku dibin çi halê yanî. Em wê dibînin. Yek însanekî ku qanda serê herdelekî xîret pozî wî hebe, namusa wî hebe, wê qîzê xwe, zarokê xwe ji van hova dûr bixîne. Çünkü van hova ne ku zarokê wan azad dike, zarokê wan dibe ji bo plana emperyalîzmê, ji bo ku eskerî emperyalîzmê dikin maşa. Binêre çandakî berê Salih Müslüm vê xwe gote ji bo xatek yek eskerekî Amerîka nekuştin 11,000 xortê xwemedan kuştin. Yani 11,000 ne çêlekin, ne pezin, ne mirîşkin, 11,000 zarokê me hatine kuştin. Ji bo xaté çi? Ji bo xaté yek eskerekî Amerîka nekuştin. O qasî xwe bi qurbana Amerîka dikin. Van insana îdî hewce milletê me ê Kurd rêyê wan ê reş bibînin. Binêrin van insanê ê qenc zaroka dişînin camiyê li me jî bi wan didin kirin. Rebbê wan bi wan didin nas kirin. Dibe Rebbê we ev e, ji Rebbê xwe de îbadetê bikin. Ji Amerîka îbadetê nekin. Van kesayetê ku dibe em îlahin ji wana serê xwe netewînin. Van kesayê ku dibe em Rebbê wana serê xwe ji wan netewînin. Çawa ku em dibên Hezretî İbrahîm li hember Nemrûd serê xwe rakir, îro jî Nemrûdek heye ku dibe ez îlahim, beyanatê xwe de wa dibêje û îro bi hezara xortê me dike qurbana xwe. Hewce ye milletê me zarokê xwe Rebbê wan bi wan bide nas kirin. Bê zarokê min, bê lawê min, bê keça min, tu Rebbê xwe nas bike. Ji Rebbê xwe pêv serê xwe ji ti kesî re netewîne. Azadî ne ew e ku em her serê çiya em xwe bi qurbana xelkê bidin kuştin. Azadî ew e ku em Rebbê xwe nas bikin. Em serê xwe ji Rebbê xwe re bitewînin. Azadî ew e ku em nebin gulamê Amerîka, em nebin gulamê Avrupa. Binêrin PKK dibe ku em werin em ê sosyalîzmê bînin vê dera. Îro yek devletekî Avrupa tune ku sosyalîst e. Giş emperyalîstin. Ama endamê PKK giş li Avrupa ne. Biraherin Rusya, biraherin Çînê, Çîn, Rusya sosyalîst e. Biraherin wê de xwe biparêzin. Herin wê dira xwe têxin ewlehiyê. Ji wan bêjin alî me bikin. Na. Tu dinêrî PKK li Sûriyê navê xwe kirî PYD, li wê dera bi hezara silahê Amerîka, bi silahê Amerîka mêranî dikin. Mêraniya wan bi silahê Amerîkayê. Ne îwan e. Yani îro hewceyek em vê bifikirin kî silah xist paxilat te, kî pere xist bîrkat te, wê ji te bêje dijminê te ev e, dostî te ev e, berê te li vê dirayê. Belê. Yek em vê giş fêm bikin. Yek însanekî aqilbend be, hewce vê tişta xweş fêm bikin. Yani êdî em nayxapandin. Çünkü Resulullah ez vê hedîsê biqedînim. Kerem. Resulullah dibe yek Müslümanekî di qulekî de du cara nayê gezkirin. Bes e. Bes. Em hatin xapandin, bi 10,000 xortê me zarokê me hatin kuştin, îdî bira nekuştin. Em vê hêvî dîtin. Li ser Skypeê de mêvanek me jî heye me beriya navberê li ser bernameyên jiyan bi limêjê xweş e xeber dida. Ev bername ji aliyê platforma Nesla Qur'anê ve têne rastkirin. Koordinatörê Batmanê
مامۆستا کەنان چاپلق آنها میوانی میه امی چند دقیقه پیرجی خبر بدن سر وان برنامه مامۆستا کەنان هم خیر هاتن ناف تريد بقديش ورازي ان شاء الله سريع أول أم وبيروست كم براستي أدفهم وجهها هيفي نذكر كوي أوقات مديا إذا برنامج بين خبردان لورا چند سال شخو برنامج تين راست كرن لهردش هجمارا زاروكان زيادة به زاروك كهيني الميجي دبن وك إجازتك إيش خورد استين عالية الميجي ده أفجي كيف وانتينا براستي لميدانا وها بجلس بي وها باقش و هيني الميجي بونا الميج ذكين أف كيف وانجتينا ون يعني دوان برنامه دا آماده کاریه که وی چوا چید به و زاروکا ونتین آسته که چوا ون چه خوازن بیشن سروی برنامه سريع أقول ده از ومسافري وي ديتر وتبي تماشاوانا سلاوا خدي دم سلاودان خدي تعالى عيشي ورحت بك وقواتا وبدا بلي بلاتفورما نسلا قرآن كو روجا هاتي آواكرن حتى وكافير إيرو خباتي باش كرنا وهري خباتا كو دراني پیش فجي كو زاروكي ما و نسلانو هيان ميجي ببن كسي كو بين ميج نمينة حمي إنسان ما إلا هي كو حياته واندا الميج هبا مركز حياته واندا إلا هي الميج هبا بالسرفي düşünce سرفي أرمانجي بلاتفورماني عيشوا عملي خوا دذكرن لبلي جالي قباطماني وان هنا و ام بيجن جنجي ما و چه خورت و چه قيس في عيشه هاني خواستن و وان دكن حزارة زاروك هيان ميجي كرن مزگفتا و درنکا و وسایل بله اف ارمانجا هانیک و ها خوش و دلال و اف زاروکی هانیک و و düşünce هانی دا کوتن هینکرین کوش بونان میشه بله هنیک انسان آجی راستی دب او که یعنی هنیک انسان آجی به خصوصی راحتسız دبن her daim ev rahatsızlığı hani çebuye le iro بسوشيال ميديا وبهنيك اراجع ميديا ديترجي او عنصانك و دوي توبلما هانيدا نيفا نستانو نميش وطاعات وباقجاي وغورا فترات حركات وفان كوتشينبا اب عنصاني هانيجي دوي خصوصي دا كيماسيه خو نقنجيه خو وحتى باش نيارتي خو داتي نورتي لبلي رب العالمين عز وجل نورا ختما بك بدست هنيك عنصاني ام بيجن قباطوان هندك بجي وجبوي رضا خديه جبوي كو ام بيجن اخلاصه جبوي رب العالمين عز وجل رازقنا ان شاء الله به سرمان انسانا الانسان يعني حتى وكايرو خبتينا وفي غيدا شغلنا وزاروك هينا ميجي كرنا وهي قراني كرنا وجربي بجي ارمانجا بلاتفورما نسلا قرآن اوه و یک زاروک تنیجی کو بین مج نمینه و یک زاروک تنیجی کو به قرآن نمینه و هدف آنه داد و ارمانجه داجی انشالله جواب و امی حرکت خو خبات خو بدن دوام کردیم باش ماموس ام جاره کردن و تبریک تکن از خوازم بیجی بپرسم دیو بابی بان زاروکا جهنه بيترس وانتين تسليمي ودكن ونوان پرورده دكن بي اجرت بي امبيجن پره پاشي وان هيني الميجه دبن قرآن دخوينن مالبات و ديو بابي زاروكان چه فكري خواه پیشکشی ودكن خبرداني خواه ده ون چه خبر ددن او چه دبيجن بله چقا سالا ديتر ملتي ما و عنصاني كود و تابلو هانه خوشی کو دلال دبینه دخوازه کو زاروکی ویجی که ناو فریده ناو قافیلا زاروک ده چونکه تابلو که وسا خوش و دلاله ام بیجن او کچیه کو سری خو نقماندنه او زاروکی کو کمیکی قدارینه سری خو
وجبوي رزا خدي عطنا بال هذه وخلني هي الميل دبن اف خشتيا هاني ملت زفد عجبينا وشقاصة لصالة دي ترجي ملت قدس تي زاروكي وقد جاتينا بالمد بيجا ايه زاروكي حتى هو بيا بد باندورا تلفوني ده بالباندورا وان دي زيادة وان في الريكلامات وساي لأتخوازم كو زاروكي من جي هي قرآن ببا هي نميجي ببا او بخزاروكي قدس تي ردقاب بو خواستن و وان زاروكي قتينة تسليم متكا الحمد لله güveneki usahaya و اخلاصکی usahaya ایرو حتی وکا ایرو تسته کو زارو که خوانی بالمه پشمان نبیه حتی کو زودتر نه آنیه پشمانیه جوی ساچه بیه بجاری الحمدلله کو چاخه جبوی رضا خوده کو معیشه کی بکه و انشاءالله و راضی بنا خوده و یا آلیکاری خوده یه سرمو به خوده تعالی شاپه و جعیشه مر حق بکه و انشاءالله امی جدوی خصوصی دا به اخلاص امی دوام بکه اما پیروز کنجاره کدن ماموسته کنان چاپلخ کوردیناتوری پلتفرما نسا قرآنی باتمانی الحبو باتمانی جی برنامه که هجابو او جی د مدیای د جی گرد شخوره مالا و آواج بو بشتر بونوه مالا و یا حوالی و جاوا خودش و راضی باشه و ببینه خوش انشاءالله چمره شوا جمینه خوش امسلاوی خود شینج باتمانی را شکک کنان را بله براستی ایریشین لهمبر شعار اسلامی وکی کجیه که تی کنترل کرن که سیفدین هر یک ما 5-6 دقیقه وقتی ما هي ایریش کل دول اروپا لهمبر شعار اسلامی کو درد کفن میدانه نخواستم ناوندا وان ایریشا فرانسا İsveç جانان آلمانيا وبلجيكا يعني دولة كو ملت مسلمان ليدجين لغوري بيرو باوريا خو لغوري جيانا خو كولتورا خو چاندا خو لويدر دخوازن بجين و كارك هيجا جيتكن جو لويدر لورا كارمندن لويدر لبلي تشد اولهي تشد پروردهي ده تشد جيانا جواكي ده جارنا آستنگی جوانت درخستن هری داویل فرانسای د مکتبا ده تستر حتی خدا خکرن دهنه قسمه ده ون چقدر خوینن و ایریشی ماکرون 2 سال بعدی د مجلس خود و پیوی گوته گو که ام آستنگی چی نکن ام ریلوان مسلمان نگرن وی مسلمان جزاروکی مره جملتی مره ببن میناقی عجیب ملتی مه هم به هم برای خود دنوان جبو چه ایرو لأوروپا خصوصا لشتل فرانسا الانگلترا واندرا مالباتی نمایه یعنی جنومیر نمایه حاشا حضور لگور که او داخویان دادن نشاندن لتوای اوروپا جسدی 56 زاروک باویوان تنهي خويا نخوياي لألمانيا أفيا جسدي 69 لإسفيج جسدي 76 أدنى خلت بمسا لإيرلندا جسدي 86 أنجبند إيرلندا وان امبرياليزم سيستمك آواكدي دوي سيستمي ده أو دخوازن برا مالباتي تنبه زاروك بخودي بن لغور خو وان زاروكا وك أم بيجن بس بريوان بدن دراه ويا بستينه ويا بخوا ويا الخوا بك ويت شات يختصي خوا ويت شتا بستينه يعني وان بكن نخوشي ماركا او سبي نخوشي ماركا وك أم بيجن حفصال تسوان ده شوف خادم بوان بدن بكر إذا كو وقتي مسلمان بمالباتي بشخصياتا خوا بأدبا خوا بناموسا خوا بأولطاريا خوا جوان بن مثال جوان بن ميناق وانا دنيرن جنو مر تستيان بهفري يا دنابلوان ذاروكا كي باف تسي ذاروك تسي تسكا قرتيه دي تسي دن قرتيه وفي ذاروكا بشاهي بخوشيش خد ليزه داره اما ايدني دم عمري خدا باف نديتي كسيب تسوي نقرتيه كسي تسوي مزنا دايه كسي نقول تاكل من ويحمز نكديه اف ايش دنافوان ده هي اف ايشا بريوان ده اسلامي
وقتی که وی ملتی هان بری وانور اسلامی پیوا استاد بدی زمان تی هولی دبی عثمانی ایش خربی را گبیه غرب اسلامی را گبیه امپریالیزم وی دبینه گوان خورتا گوان انسانا برای خوب اسلامی و جیانا کی بناموس جیانا خوب دومین مثلا وی عراقی و نخون ایرو امپریالیزم لسر عراقی لسر الکلی لسر وانتشتا سکتور کی پر مزن آوا کری وی خورت اثاری و نخون اروین و نخون وی تریاکا و نخون ایرو امپریالیزم لسر و سکتور کی پر مزن آوا کرنه ایرو کچو خیز ویل پی مودا نکفن نبجن اویا ازل خواب کم ازوی صورت خبرگی خواه و چند تاتی خواه بناوی مودای حقیقتا وان کنه بندی خواه کنه غلامی خواه ای وان انسانی مسلمان اوی نبن غلامی وان نبن کولی وان بنیرن ایرو سیستم امپریالیزم چرخک چکریه و دوی چرخی ده وان انسانا کنه غلامی خواه و چرخی کی خراب که مسلمان خراب کن نها منبر قلا جیان بالمجا خوشه وان انسانا اوی به اخلاقی خوی خوش به شکل خوی خوش مثلا دهرو هیه لانگلتره داخویانه کات نشاندن لانگلتره دبی او خولی که سرقشون پیخو دوات کن دسمال پیشگیر دسمال دبی جه چند روزی جا گیتششتن لانگلتره 6 ماه جا گیتشتن اویش بند نشاندن پاکیزی لورتنهی مدنیت لورتنهی اما maalesef hinek maliwan li me tê difirtin. Îda ku Müslüman bi paqijiyê xwe, bi edeba xwe, bi terbiya xwe, bi namusa xwe, bi malbata xwe, bi ticareta xwe, bi her tiştê xwe wextê ku ji milletê Ewropa dibin mînaq, dibin örnek, vana dinirin ki ew ê millet felç ayet bêya îza câe nesrullahi vel feth ve re'eyte nâse yedxulûne fî dînillâhi efvacen. Wextê ku we dît îsan felç bi İslamê ve hatin divê اوی وارجه بدیتم الحمدلله امپریالیزم دخواته که عمری خود درش بکه جوا خاطر که عمری خود درش بکه آستنگی لبر مسلمانان چیده که نهی لمسلمان لجم ملتیوان بفهمه دبین چه دبین مسلمان تروریسته مسلمان معدیوی ترشه مسلمان تعدیل پیدا خود که مسلمان وهات که حال بکی وقتی که تو الجیانا مسلمان دنیری مسلمان وكي رهبري مع حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بيا ميناق مسلمان لمالي باوكي باشه لما بيدكا خو ظلامكي قنجه دانو سندنه ده تجاركي درسته وقتی که لجيكي بخبته انسانكي كسايتكي رنده لجيرانتي انسانكي قنجه ما في جيران خو محفظت که یک مسلمان لهر دره وقتی که جيان رسول الله لسر خو تطبيق دکه لهر دره لهر در أوروبا هر مسلمان کی خنچ وک رسول الله بچای ایسان دمشه وی مثال چه دبه. بله. أوروبا جی کدبینه تالیا عمری ویته چه دکه؟ دخاطر عمری خود درش که چون ایرو سیستم لسر حرامیه آوابیه لسر خوینا وان انسان آوابیه اره ایرو أوروبا لسر خوینا وان انسان افریقا خوینا وان دمشه لسر انسان خوشی مرحمتی ناکه خوینا وانجی دمشه وانجی کرنه عبد خو دبه آوی برداغ تی بسیدی حال بکی وی برداغا فیاته وانیا که جبو خاطر که مرقاوان جهف جدای اویا به 500 اویا 5 ویجی وی هاویجی انسان خو دکن عبد کن بند وانجی سممیشت کن یعنی حوجه ملت ما ایوی داری خو ناس بکن دین خو ناس بکن جیان خو سر دین اسلامی بدومن ایرو سبه یعنی الحمدلله وكي عالم ما روشنبير ما في مزجين دانما و أوروبا و حفصار بند قاتقة إسلامي و بإسلامي شابه. بله من الروبورتاج كي أنا هرتبو خندبو دي بيجا يعني از دبي حياتك كو مشهورة أواكرية از نمجبورم بكم قربانا زاروكي كي از شما زاروك بينم دنياي يعني الحياة يجي وهادنيره ديا أوروبا أو ديا يعني هي نبيه دي لبلي أوجي كركو لقوري طبيعة إنسانا لقوري فطرة إنسانا فيش فهرة وديبه يعني أو مرحمته أو قدر قيمتها هات داين دي أو فياد بيجه ماموستا عثمان
لأوروبا إسلاموفوبي كو أم دبيجن يعني ترساج إسلامي جارنا هناك لكولين تنكرن هناك سيناريو تاني تشيكرن ام بيجن دس كولانه كده دما بيريكك قيزك فكري دريدت شياجي كس جناتر سكس جي او هناك اللي يك نخمان دي يك ام بيجن تشارشف دريدت شت نري لي بشكل كده ندن هرن يعني دنا ملت خده ترسا اسلامي بجيكنا ميجيوان تبي في اوايجي ام دن هرن بحزارة هر سال بحزارة ملت أوروبي تنسرش دين إسلامي أيرو ما شاب مني ده خوان لدولة كي أوروبا بو ناوي إيطاليا بو بينش كس جمال باتكي كلمة شهادة تاني بون أو بون مسلمان يعني في دنجيجي أم شاب خوينه أنا ما مستشت وكيك سيفديجي قوت إلى أوروبا مثلا هندك هدي بي ام بيجن حرب بي سواشي تيجو هراندن لا مثلا العالي اسلامي دا تيجو هراندن فبي اوجي ام دنير مثلا كنت غازن همبر في دركفن يعني مثلا يرو ام بيجن حرب سوريا دركات بخدر نكات يا عراقي بخدر نكات او مثلا يرو افغانستان في حالي دي وانا فقير هلا ابوري دا بخوف وشكل نبو او انسان يكون فيدر اللي فيه هريمي كنت شنتي خداون بشتا خو وبري خدن اوروبا نكب كيفي درن يعني كز انسانك بلكي تدا هنا هما كز انسانك كز مال خو مال باتا خو او جي بابو قال بابا بيري خو تركينا نار جي بلكي ستري في شي مرنجي هيا اما انسان جبو تشدر درنا اوروبا ابخذ بشكل لدنيرم او عدالة خذ تعالى انسان ظلمتك خذي عدالتك تشاوا اوروبا ام بيجن نسكا بلكي دست سياسة صالة في هرما ام بيجن كنا هالي حرب دبن لي اولوزي هنا لي فقيري هيا والانسان اللي قالك جي درما وانا باشا يعني الهرما ام بيجن اي اسلامي 6 صالة زيادتر مثلا ايرو ام بيجن او معدن وانا بني تشتي وانا قيناق تشتي وانا جيب دزيبر جمخه يعني بلكي سياسة صالة سو مرجع الامبرياليستي سو مرجع لافريقيا لحد دري او تشتي وان او حقي فو انسانا بو دست دا سر بحيلو بانتريقه وبخاباندني دست دا سر بر اجا خدت على شدكه اجا ربو فانا دبردا حرب والوزي تشتي كرن اجا او انسانانا دارن جارده حقي خو بگرن وي هرنا اوروباي نهم دي بقفله درباست بقفله درباست بن يعني كذا كان بيجاهم بس كنا حتى هنا ام بيجن سروكي ايطاليا وايبارتيكي غازي كر يعني هم في بسكنين بس هيدا يعني ام اشغال دبن ديموغرافي ما دكش دبا شو جبوتشه چونكي يرو ام بيجن دنيرن كل اوروبا يعني زاروك مربطه خرابيه يعني بخود دستي خوفا مال خو خراكرن مربط خرابيه مال تنيا زاروك وان مثلا زواج تنيا جوان را يعني بيجن زاروك وان بي بافن يا بي مال باطن اون يعني اونا او فترات اخو خراكرنا بلا كرنا جبوبه او انسان مسلمان كو درنا وي درجي جنج مثلا ميجن جوانن و شو انسان مسلمان ورا بلكي الدين ختام حقيقيين جيهما ديني خوجي ناتركين الحمد لله مسلمان بشكل اجيب كولتوري بجي ام بيجن ديني تنجي او بشكل ام بيجن استقبال اوروبا دا وقت استاذ دو زمان قوتي اسلام هيا و نكو بالروك الدرياوي بابا نكو بشكل اكيد بحربه بابا و بعدالته خد تعالى يعني هيدي يرو امدنير يرو مقام فرنساي دكن الفرنساي يرو السدي ده مسلمان هنا يعني السديد ده مسلمان هنا كولاني فرنسا ده كسيك مسلمانه غوري امجن لكولنر كولينيرين دبيجن د 1005 دا دبي ول فرنساي نفوسها مسلمانه ببا يعني اكو امجن بك الري بدا السديده دو حفت دو حفت او جي دبي يعني امبيجن شتو يرو بلكي
هناك ام بيجن او هنا قدقه هنا جبو صار خواندن جبو عبياي مثلا يرو ام فرنسا يرو ام بيجن لايكتيا فرنسيه ام خلا مكرين نمونه 3 سال ام بي لايكتي ام اداره ذكر ام جبو بيجي درد كمان كورونا تي هنا كما يقول فرنسا زلت فرنسينا او درد كمان كورونا جمره لايكتيا فرنسا ديك النمونه عندك هلا ازاديه دا دبي وانا ازادن وانا ام بيجن جمره نمونانا ام دنيرن الانسان كل مثلا عابيه انسان خذ كان انا خذ دخول من وي بلا سم ام ديك المساله قد خذكن يعني او انساننا يرو جمره نمونانا كريك اموان رناس بكن وابنا يرو دنير كد غازن مسلمانا بلكي بيشي قانون درخستن قوتن برا سريخو نجرن حتى نقول قال انسان مسلمان كنت تشوف مكتبه سري خو ذكر المكتب يعني وك ام بيجن تركيا جي كان صار برافي ام زانن يعني كو تشاول لبيش يونيفرسيتا مكتبه تشاو شعركي بيراكي مال داداني يعني بشكل ذكرن اجا قبض ديج ضافتن قبض ديج قبض ديج بيجا هنا نتن شعرك هنا او خوج دينن هنا عبيه خوج لخنكن هنا كراسي خوج لخنكن هنا بشكل هنا ورن مكتبه وحتى انا قال لك جي مكتبه ده سبيكر يعني قال لك انساني هندك جي شويه مكتبه يعني قال لك انساني مسلمان جبوه في قد اخبوني مكتبه تاريخان نارنا مكتبه او جي الروي اوروباي قال لك انسان جمره اوروباي دكن نمونه واوروباي جمره تردخ بيش ما او جي روي اوروباي راسته بشكليه اما ام دبيجش زمانك بكي دريج باج وهما اوروبا بشكلی میزنم خود تعالی به اسلامی را خوش با ان شاء الله ایرو دولت افریقا جی کو بسالا خوینوان هاتیه مجاندن جالی فرانسا و جالی انگلیزا و ایدی با آوایی کی دنگ بلند درتین و پیچکا خوش فرانسا را دهجینن یعنی افجی هجای کی یعنی براستی دولتك وك تركيا جي بشتكري دقرن يعني افجي جبوما افتخارك او برسكريكي ناف بينا خو دماكو ما هلانينا كيم بكرنا نمونه كي دولتك نمونه جبو دولة افريقيا جي تركيا شعبكي بهيفيكي ليدن هيرن ام هم دسنقا اوروبا دانه تكريمي اوروبا زيديه وهم دولتك ملتي ومسلمانه دری لافریقای ود که تجارت خوب افریقای را خوازه زیده بکه هجایی وی بن عرض خوازه به هفدور درخن و استعمال بکن افجی جبو پیش روزی جبو ما ان شاء الله هیویه که مالا بابا مست که عثمان گلبا سیف الدین gündüz مالا وجه آوا سچاور راحت شو بشتر بونم تماشاون هجا ام هاتن داویا برنامه حتی هفته کدن امی ان شاء الله مساعده بخوازن امانت خدا بن